thirtu te chibai ule tendrum Christaril ru program a chuan Reverend CL Rema interview na kan nei don ani ani hi kum engwa zat kalta khan kan interview to a athen chuan in mishat lar tak zong po ani theya mizo te zinga chuan mi chuan tak mai ani po hi ani a IAS mizo ten tlin harsa kan ti thin kha tlinga kum som le pati a service nuwa pathian ko na adona wangin na te kal sana rongbol na ahun puma penta ani a kum somli le pakhat chung hei rong abol ve ani ta der maya Baptist mission noya te rongbolin rongbol thin te na pension an tiang nuwa po ama mi malin good news society ti te dinin achun som zela he tun huna hian ama kan mu anga kum som riat le panga ani to a chuti chung chang go hati huna office te nehin musulman te hindu te zinga te india rama chanchen tha ril poimo chia sha in kel pen renga heti chung po hian azin thlafowa ala chunjom zela tiang chuan a background te le tuna rongbol na mek te ngai thaturin iloin buat seng u hei purem lom thu kan han shil tak meu che a Krista pasal tha ini na te voin studio te ileron tar lang zela kum upato tak chungin pathian ta na ithenem ngai na tilang zel tura kan hne na iron thu the wang hian ama sai lom thu kan han ril che ni le ke po min tiang a hun thotak men pe ka wangin kalom le lam thu ka soi du bogani le chuan ai chanchin irong bol dan te mi puite pon ngai thakan chang veong ti ke ringa amai ro chu hun rei tak ai chuan tun me ya go hati lama in rong bol na chanchin te han sha chun zoma cha kom hle me kan program na sa khan pu man thanga po khunglai musulman vela chanchin than the dar na chung chang te kan ngai tha chu tiang bukin nang po khunglai assamese hoji nga te e rongbol na hun khat ni cha lo ma se assam te hindu zinga te rongbol na te chun som thezel ning ke sha khami chanchin tun hnai de wang chi te kha kan han soi phasa don mon le te ro ole tura hian kum sangkha zakwa som ko le pa ni atang khan in asam rama hian Assamese Christian and claim le ti ka mu chuaka chu wa zon Assamese Christian fellowship kan tana nima sala an ti theibak lawa ka tan pui thina nima salangin an ma ni zinga thanem ngai zol te khanin I hova kan ti ngai ni ho tu kan ma monin ti sak sang ni le pani kum khan good news mission kan tan ta ti zon hindu le musulman zinga rong kan bol de bera ati rason hindu ho hi hian an response athazoka tuna hian hindus sang khala zanga chuangen baptisma chang to a tin musulman zanga ai tabinan chang to bokani hindu zinga chon hei an namtha brahmin an te te po hei an tela man kum khanin som sang ni le palikum khan brahmin chung ko pa mi paru su baptisma ka santir nga ga hati bula khuanen chung chu an la ding het zela tin tun lai tak hianin musulman ho anin petam ta zok ma tun November December la chung pe ka chuan hindu ain musulman in petharan tam zoka su tuna kan kal zel dan chuani ani rongbol na in tan dong khan tiang hi be sei rengem tin ka be sei chi lova rongbol na ka tan pathe den men ko ton lai kha chuanin arunachal lampang hi karil ru alian berzoka arunachal a hian Christian soithaman lom lowa khang la ka chuan nima sala mission kan swasan nu kha chuan don kha chuan arunachal a po khan ko ran za thum lain lom ta tin an mani po he ni si namle adi nam hi an ni bi ka an lo chang kang ta viaw ni chu kan mu the nge in pathian in na thok nin kan thre kan lom la ni ani chu ani le alom le me chu arun chal lamai nu ma te po interview ma sa khan kan ngai thlain ke sha chon tu na hianin musulman te jing rongbol na hianin he a baptist ko shanam te press ang te pon missionary kan han intira heng hom hala dan a hian enge asot ve thoi ti nge inti dan hi alun in lek thabik me rau te na langa enge henglai ve han soi
jam deuh du te ni tuna hianin nia kan evangelist pakhat musulman atangaron Christian ne chuanin Koran hi Assamese tongen na ziak soka iswa chanchen an ziak na zong kha ziak sok vek ro ka ti so le kabun kan chua an Koran na he Koran hi musulman ho Bible ti mai la ma an pathian tu ni an rin berania an Koran na hian pathianin Allah hianin iswa he kai ma tirani atia tin iswa thu hi in zom turani ati boka tin thutlung lui he juda hoin an man thini kape kan ati boka tin thutlung thar hi injil an te he poi pathianin kape kan ati boka su Koran hen chiang ta kan lo injiak sia su tu na kan ring thar te hianin hei kan ring alom Koran alom kan rin chu anti vetla tani chuanin musulman ho tu te po an mani be turin an local thina ni ma selan nial ne the ta lowa chun tun na po hianin nalbari le kamrup district a hian an tambi ka su an nalbari tangen an ho tu musulman puithiam hovin an local mi somriat lai chu po chon na satakin an beya an ne the ta lo ni so an be dong khan in an voring ota in iswa thu hin soi to turan elova in soi zel chon na satakin in tuarang an tia ni ma selangin an ni chon in kan la soi zel don la ti ni tuna po hian along le mi an ngetle mai mo ani athen he chon enge musulman an ni na atanga ani le thu te kha an puang zar mai ngam lo ti te kan interview midanga te kha chang kan handonga lang nia chuang khatiang ngam lo ang chi kha chuang lo wa Christian an netu na hian biak in sakte po an tuma ma sela an khome te khan an la phal lova an la sa sia lova biak in kan sanga te ram pedu te pon oma chuanin kan la sangai nga yang an ti vetla tani amara chu atlem zo kan la nia khopa khat sa ke drone de sonin musulman sang khat velan oma ni masala suta sonin Christian za ai tamanom to veni so an pau kho ve vio Christian ho ka biagin kan la sangai nga yang an ti vetla tani tunar chonan la chialowa tin nikuma kha chonin Christmas po khalanga pawin an mangam lowa kumina kha chonin Christmas po khalanga pawin an mani khuanga ya khan an mangam tani thalak kan mu akha khani Christmas in man thalak khaniem nikuma khanin sang ni le paret kum khan an khuwa Christmas man khan la ngam chelo dewa gaw hatia kan ko kho ma then khat kha ta son kan man puya chu thalak chunia an zawai son Christmas mang te chun ni ti na ni mo ani chu lom pui om le men rong bol na henga hian ani engdit nge support in don dan sum le pai ma mo na te asangem nge pathiana tokina pe kan evangelist tu na hian loner kan roi so som le panian ama tin lone lawa roi som le pani kan dei boka lone lo kan ti chu lone ho lo tak chu ne lawa asang na kha token na tlem kan pe tam kan pe theri lawa tin evangelist te hi seng sang ni vel kan lo tira so tok lo viewa mi thelem ngai me som li som nga vel chonin tuna hian thlatin an ron pe thina ni chu helaya hian pusai ngenga hian min lo khon sak thina chu arun hon thina tin boro ho khwanin boro Christian hoin min ron tan pui boka tin silonga mizo ko ranin min tan pui boka tin Delhi mizo in khom pokon min ron tan pui thina ni thlatin an seng sang lian ron thona su tiang chuanin mun thrang atangin tan pui nei kan donga chuanin tuna hianin kan evangelist roi tu te chuanin
evangelist tam zo kan roi atula nian tia mun tun aya nasa zo ka mala turin mo chu mi tinan chon sum chu kan mamo zel don ani thlakata engza tingi average in mu ve thei thlakata hian sing thum vel te kan mu theya nia ma sela kan mamo chu sing thum mai ta anianga sing a chuang chu kan mamo ani ani cha lo am ple me mai na zel thei chu chuan ani le hetianga ma han la turin mo India mi te Kanthenom state te ta na rong bol nan pen chuak tur hian nang ma ko nei don dan kha enge ipa pastor pathanjinga khanin enge tongkam nu chani chete khan kan shale midang danga tang poin khang chi te le I rong bol na he ko na tu na I lo bol reita a pathianin anem nge zel dan che po khan sha ta chak omin ka sha khang te khan soi chunzom arem changem le sarkar ka tholai khanin kapa pastor thanjinga kha dam lawa thi dona boy ram boy khatan che velania so kong kha pingvek box ya sarkar kalama wang khan helicopterin ka kala lungleya ma muturin suta kanen biak na thu soina non ber zinga kala khiat rang chu pathianen kaini mizo nam hi chan India rama chanchin phir turin min thlangani karing thlatani atia chu tu na hen ka ngai to thina engwangin nge Mizoram chanchin thapu ril masabertu sabu pale pubuanga kha India ram pum pui kal hlenin Mizoram a hian an local chu min ngai to tirta ni kum thumlai kha lu tume khan an hela sarkarin an la phal lawa kan lain ka vela wang khan an phal vele khan an lo lut ta khan ya hi amak viawen ka ria me pathianin min ron thanda ni mizo nam chu tu na po hianin India rama chanchin thapuang turin min do ani ti hi karinga tin he Presbyterian ko rante Baptist ko rante hian missionary tam takan tir chuak meka India rama su kan ti turnin ka ria khang kha kan ti lo chuan kan ti turi kan ti lo chuan pathianin pathian na po hi kan la tok thayang ti te hial po ka ringa ni ke su karin dan ti maila ania tin khatia min ko pathianin min ko nia ka ria na san po kha a hun khati lai hun thil om dan azir khan ani ve sarkar policy kha missionary no chu vek an tuma khati lai khanin tun no ka rial le dan chuan intelligence ho hian report an siama heng missionary ho ten omrang chuan India mar sakhi an la Christian vek dona chu wangin heng ho hi hon tir turin nian ti an tia chu wanga hon tir chon ni an tia ni ni masala hai nasa takin arun nasala te po khang lai khan Christian la ho lo na khan tam takan ta ni ani nia kami iko na han chan dan bo rock te pon shat le chak o malo mole ni e pathianin khati lai khanin min ko ani ti achian na chu an kami American Baptist General Conference dan mission te khanin amain kan lo in mel khiat to nola non Lakhimpur ka om velain Arunachal naupang an sikula lut mi somlai Baptist man chang ka muwa tin an pakhat kha Bible school ka kal du ate chu po chu somna thatin cheng somdi kan thon ve thin ani kha pathen thuril tu evangelist rin takalo ni ta khan mi sang thum ai tam baptisma ka santir to ani te ka kanin monun chonin sung su kha pathianin thil heng arun nachal ho hi
tun ma kan pi pu mi zo ang de bok khan lian an rin dan chu mo chu heng ho hian la ri son la ring ve do na ti khala ya khan men mu ti rani in ka ria chu arun na chala hian pathian fakna la an la sa ve do na ni ti khamen rin ti ra chu na hian kan men ngai kan mu the ta ni chu ro pui len ka ria me chuan ani in chung ko chanchina hianin hei ifa te poi rong bol na ke han pen kha thangi ti te nomi ke sha enge hem chung kwa in chung ko chanchin te po hi rong bol na ko ngen pen dan te po hi ko ne thla garem cha kan fanu upaber hi tu na America a oma tu na chuanin Presbyterian homes and tema Presbyterian ko ran ho in upaho tarho en kol na mun an enga mosa dan ne ya sumi an headquarter office chuanin athok ve ni an finance laman an how to polani ve omen karia tin kan fanu pakhat ro thang liani kan ti chu po chu American Baptist athok thina tuna hi chuan an thona kha atopa tun lai America rama an business athat ovang hian ma selatuna chuanin Burma rama tanga refugee ho local com enkol tu khan an mangle tan tin tuna hian kan fanu pani na lalnun thangi chu America khan PhD zova linguistic and linguist ne amai chuanin arun sala khanin hei adi tongte nisi tongte khan a o kha siam saka chu mi mangson Bible an nei to a tin tuna hian tong dang solung namte mi ji namte zung ho tong su atan pule megan tuna po hian su tiang son ronga bola tin hei Mizoram atanga me sunarian tir ho te po hi lozir tir thina hei music teacher ten tiang la te po hian thiam lawa chung te so zir tir bok thina ni chung ho so zir tir tin kan fa pa pakhat chu pastor ani America oma chu po chu pastor India ra malo swala te po hedu zok ma in soya alo la sok ma in karinga nge na tin to na kan rong bol na chun zom tur te po hian mi kan mo zel don na nia ka tia ka ri na so teng chuanin kan fa te po hian pathian rong bol na lam ko an ron zo ve zel chu kan lom hle tin kai kan fa pa na pang ber zon su helaya ai zo la hen business tia salai chan mar sun bakery te ne ya ani po hianin business ka ti na san chu nang ni pathian rong bol tu India in rong bol na te po hi la support na zel don sia lo ma tia so bakery ping kha John kan ti ma am bakery ping kha Glenaries mo chu tin Glenaries si Darjeeling bakery lian takan ne chu mi ten in zom chon thila te ni alo man chan chin ne thla kan wa ple me ani u naw te lama hian kan u naw te chu hi MPN ya kan han chelar viawa min to tu che hi Dr. Sial Minga ne ni po hi ke ain pastor ni ma sa ka parong bona chun zom tu ma za zo ka nia so ani po hi mi so BD pass masa berzinga mi ani vea tin America khanin America kalman sabrama khan MA zugziratin America chuan doctorate alabokani missiology ante mission lampanga chu pathian tholama zirna lama doctorate mo masaberan nga ani so ten Baptist Koran General Secretary in a pension to son retire vet or tena dottu chu hey mi pa chuan CL ruala tuna
MP nia minister te khan chi na tin kan nau pakhat biak chingi kha minister sin retire to tuna bokana tin chumi so kan unau sukan ni ta de mai tuna chon pakhat meisia adam chok ve ta lo kum som pakhat me ni na thia so ane me pa chu pathum kan o meisia pathum tin nau pang bar meisia kimi sial kimi ne su pa su retire ve to nurse lampang thoka so ta nurse training khanan ho tu ne ve thina so su kan unau chanchin choni de mai alom ame chon ani le hey in kum te po alo upa experience in nga to a mo chuwang chuan mi pui te hne na hianin rongbol na konga ani emo thanem ngai na mizo mi pui te hianin rongbol na konga han te phot te ang rongbol na konga hian engti zong ni mizo mi pui te hi kanril ru hi siami la min du mo tiang chi kha in soido nem nyang I thanem ngai na kong tuna hianin Mizoram chunga hianin Presbyterian le Baptist ho noya evangelist Paul engemaw satan ama chuson Mizoram dung le wang hian fangrenga tin helaya MEM te tia Mizoram hian pathian tur hilon chu an beina sale to ani nima sela vairama hianin vaisinga timaila pathian thuril tur nga ta kal hi kan latlem em thlatani su tunai tamzo khi kan tir trolin ka ria mana Singapore Biligram Congress kan kala ka hona so in wangin pathian in mizo te Mizoram ayan min da te khamen ngai to tirani so Mizoram min da na san hi panni omen ka ria pakhata chuanin India sarkar noya kan omtlat ma India rama min rin luta nima asela kan anpui kan bel anpui ho kan si pui te ti maila so kho sakala man omveksia Chinese te Burmese te po annia tin Indonesia te Philippines te an zinga ka kalchuanen an mani tonga min bia kan tumvek mai ni so ti su wangen pathianin khang ho ne la po khan chanchin thapong turin min dua tin India rama po pong turin min dua pathian in mizo ram adana san hi mizo rama hian chagle thang in rin a kan nia sumi mo phurna pani sumin pe ni ti hi ka soi thina tuna po hian in mitam zokin su ria sera kaduani thanem ngai na ani Mizoram chunga then khathian apona intir ngai lo Mizor te hi ve kan ngai kanum dan he thatok lo anti hi nge mu dan kha chu tuli te vak lo zok nge atul lo chuti rola ni lo nga mana missionary hola omlai khanin vai pakhat alozina Christian sadu entiani korfol vara ha lukum vara kumboka so kan missionary pakhat pizir tiri khanin enga nge helaya I local Mizoram asan an revek to bin pathian thon revek to vaira marhelo na tamle se nga ta soni kalzok lo tin hawa antis an soi kar ma so tiang de lek son tu na po hian Mizoram asonin tu na oi do lo ho hi chu oi do lo ne mayanga amaro su pathianin kan mo phurna min pek hi vai ho zinga pathian turin hei kan ngai poi mo tok lo mi ni chu wagen hei ngai poi mo zok to ela kan sum le pai te mi rimpo athanga tam in tirila su atulin ka ria su Mizoram Christian te hian su kan ria atulin ka ria ni ani chu long ome chon ani le nya chanchin tha
kan han kala tuna hian chanchin tha lo zong poin ami zong mi pui ang zong te poin kan dan te hian kan ma son thein reng ma son lo na du tok lo na inga ve em enge khalai khani thler ran te mem mana kapa kha voi khat tiang hen ka zora kapa nang ni kan nu le kan pa te sikula po kal ve le lo hi in fa te vairama kan kala annu len pa BAMA to te kha kan suk el phave hial mai hi thilmak takani katia kapa na min san na chu amak love sanchin tha engin kan ril ru kan thin lunga sun en to wangani atia mo chu sonin sanchin tha zar mi zoram hian kan zo na sa to lutuka kan zo na sa to ema hi sanchin tha wangani ti tun lai thar hian na hai to in karia mo chu sanchin tha wangin tuna kan ni ang hi kan ni chho theya nima salangin chu kan ngai tha chuan sanchin tha la ve lo te hi kan ngai poi mo tok lo emoni ka ti chu Mizoram Christian te hianin sanchin tha zar kan zo na sa je hi kan khata tul len ga riani chu thil pakhat kan cha du ni apoi bol he me kan thei ve reng le tur ve reng moni kan ti kha min lau pui ni a chu lalpa du lo zong tak poni ren omani tero chon ani enge irong bol to na zong zong a khanin hei tun nai rong bol la chu kan han sia a mo tun malama irong bol to na zong zong a sia ren klak iti han soi experience soi chak de pani khate in soi do nem nyang ole su nia apata ni nam an oma arun chalakhian chu sangkha zakwa samru pakhata SDO no lakhimak pura kani lain ka hanjin to ni chu ti lasan Christian pakhat man la om lova apata ni nam hi sing thum sing lian tling lo mai thai valley pakhata hian an oma chu khoparia dan omani chung ho chu mi pakhat kha Christian lo oma doctor ania ma chu Christian ani Bangalore Zirline Christian ain pe chu nin mizo pastorment ko sagro kan mi te hian chanchin thar pe selaka doni ati thina mo chuanin baptist ho tu te ka mel khiat boka lekha ka han thona anni khanin pastor rin ate no pan ron tir ta ni chu sangha ko som ko le pa thuma khan ron tir ni sona tuna chuan nam khotina khan ko ran ding to Christian po sang nga don la en tling to ni chu aro pui via wen ka ria tin thil ti ko pui takani chu kha keima ani mizo te hi pathianin min phang do ani ti alan tir mo tin mala sabu pala pubonga kha kum livela nom nu khanin an mani tir tu arthing to na khanin an support khati top ta ni chuwang sonen an ban kha lo tul ta chumi nu in Presbyterian mission lo lu theta khami nu lok khami nu khanin sadi an kalani hey tuna son adi an dia kha di lai khun khasan aboran dia abor tong khan zira abor tong khan a o ten siama Bible thekate po khan le link manani nima sela Mizoram local turin an ko le ta mizo Baptist mission khan chu wangin kha kum linu vela an chu san le ta ni kum thume mani chawan amana chu an ni na tho hi kan chun zom turan di ke ni Mizoram Christian te hian katia an BCM ho tu te ne na lekha ka thon thina ni point missionarian ron tir ta tu na chu adi ani ti to adi ho jing a chuan ko ran thanem tak anom ve to ni tu na chuan chu
asin si atlak viawin ka ribuka pathianin anni kha sabu pate mangin malo latoa sumi sunzom tur chuanin ke ni mi zo te hi min adu chewani ti hi pathianin aron lantir nin ka ri chu kan tar lo do pakani ma sai chang le me chan ani le hindu housing rom bol na chung chang kha engamo pakhatal an report chak tur omem hindu housing be ka khan in rong bol na neya khan ke mani rong bol na lama khachuanin ne kan missionary ho hi an mani ho po hian lo in mil chialem lo mo diwa salangin an mani mi te hi training an lo petok lo wa su training pe khan nga ya zir roi tu te kha train turun dia chuanin theological college ate kan tira bi anga mozat kha tin doctor te kan tir boka sutiang sun an rong bol na kha kan sun zom theita zo kalo nia su pathianin khami kong khamen ko mu zelin karia tin kan hospital po kha mission hodin ani masala kum somru le palisa onneya kan nursing superintendent khan hey nursing school kan neya hemi hi nursing council na min recognize na tak kan hi min ti top sak mai theya khumza kan nei lo chuana tia chu wangin khumza nei tur khan ka beita kan mission te kha andre theya poisa pon nei lo ram danga ka da vela Europe te sabrama te chung hu tang chuanin dollar mak doi don like ha tan puina kan pu theita chu mi mang chuanin hospital lian zok te kan sa theita tin thil tam tak improvement kan siam theita bokani chu pathiani na kong men ko mu zel dan nin ka ria alom om kati pathiani rom pandan che po aro pui khop me te ro kan na tin kan zo tak che kha chumo hindu ho ji ngai malak na a khan chan chin soi cha om de omem hindu chu ni china khanin ka soi to no la pakhat chu khop pakhata hianin baptisma kan vachan tir thina amulu kha khanin brahmaputra lui peng khau mani so da so masalangin mian khap ta dewa khame kho khan christian nga mosa ta nom va to chu hindu ho khanin andu lova me se pakhat pe chu habal khop khanin an vuani chu khami votu pa kha bong alei thara lele tatan a bong lei thar kha helta chume khna lama chuna bong kha thita kha hindu dan angin an rem ve ngai ta sonin bong hren ordira kudan do tira sonin ramtin khana fangvela khamya kudona apoi samu khanin a khopum pui khana rai tur ne chumi no chuan atongan phalangan te a mui te khan phur sak vekani chuti khop chon an rema chumi an lai chon kan evangelist te khan vocal ve kan omlai ngai khan kutaron do ke ni point kan pek ve ta khamole ten te ani chu eng tin nge ni omzel tak su ko khelo ma sela khati khop khan hindu zinga chanchin thado dal tu sun kha an mani hindu ve khana an rem ver angai ta ni chu thilwak tak nen kan thia pathianin ba ren ke ma lak tu ti ani ti kha ala deunin sha ni mo chu tin musulman zinga po hianin chem te in an sa ta pakhat chu ni ma sela
ein veng mana a biang a khabe hin an sata ban bulanen ni wa sela dam chok le a tha chu tiang chuanin musulman ho po hianin do dan an siam me ka ni an sa chan chu Christian in pek wang ni ni alo le me hey ikum ngai to in zona te min chang rang vat in I chang toy fel thiam hle me alo hle me enge hun top lam te kan thai don me em nyang enge nang ma kim lo han sei du de o mem ni Mizoram ma hianin ni kan soi du su Mizoram hianin ni chin khan ka soi to chan chin tha puan bar he kan mo phorna ni pathianin tin sumi kan mo phorna ni rol chuan pathian thu hi kan zom tak turani Christian nun dan angin kan nung turani antia October tha khan Hyderabad EFI in kompuya kan zukala ta chuan keini Christian te hi pathian Corinthon ni na bung nia khan bolan zeka pathian tan Christian te hi Krista rim tui kan ni atiamo tin nge mizo Christian te rim tui kan ni theng o tin min ngai to tira so rim tui dar tu India rama kan ni atula sumiti the tur chuan pathian thu anga kan nun angain karia so Mizoram Christian te po hian kan Christian na hi kan ngai poi mo turani katia tin missionary pakhatin min hil kalaria boro ho hi chuanin boro ama saberin boro kania sumino Christian kania antia a boro ni na khalal zo ka mizo te po hi kan mizo na hi kan la tilal zo ka mani o ti te min ngai to ani kan Christian na hian kan mizo na hi kan lal tir chung chuanin pathian lom zong an don lo pathian tan rim tui kan ni the don lo kan Christian na hi kan mizo kan ni na aya kan lal tir huna pathian tan rim tui kan ni ve the don nin karinga chu kan soi do ni Bible chang do de hang kwat do in yem Bible sang ngo Paula khan in Philippi bung ni sang sompa thumnga sompali khanin iswa chu pathian ani pathian tluk ania ani ain ngai tloma atemo tin pathian ni na kha ahlip tha mi ringa ngai in siama thi thlengin thu oina omta atia chu ta sonin iswa incarnation pathian iswa sun apathian na hlip tha in ngai tlom na le sacrifice mo anias in ngai tlom na sacrifice ania tin obedience thi thlengin thu zom boka su ke ni point Yesua ang lali suang turin ti ilati pokan neya Yesua an kan tum suan Yesua incarnation hi ke ni point ti ve ila ama anga in ngai tlomin tin kan in sacrifice nga mila kan nun te kan tin thu kan oi bunga atia sumi thil pathum chu kan cha du tel ni kalome le po kan lom tak zat te thir tu te kan van nei le me ya purama min ton tlak ne atangin mizo te zinga mi chuan om tak nena tangin athule hlate kan handong song theya kan hlok pui ngai rin omani Bible chang mun hi ami kan hun ti top ma in ingai thlang Jeremiah bung som chang som ni pathum le ni li olal pa mishing omdan chu mani thu mai ani loti ka sheta tung chawa kal mishinga hian a phei khai shwai tur a omlo olal pa mi thunun la atok chawin thin ur lovin chutilo chu mitibo da ange la hi
chin cheila olalpa mithunun la atok chawin tingam tu kan ni a du thang tu kan ni poimo hle mai tin rombung som pani chang rukatanga chang riat thleng hingai thale ang khongai na min pek ang zia zelin thil thlon pek sang sang kan nei thewa thusil tur ani chuan kan rin tok ang zelin isilang u rongbol tur ani chuan rong ibol tlatang u zirtir tu poin zirtir tlat ro se zil tu poin zil tlat ro se thil petu chuan uilovin pero se rorel tu in tai matakin rel ro se mi khongai tu in lom takin khongai ro se helai hian ti tur engwa ber kan nei ve arin oma kan ti zel theinan tun kum chunga po hlok zo kalal pa du dana kan ti theinan kan thu le la te thu kan ngai thak tak te lalpan kan za tan tharin mal ni som sak ro se